Apakaitampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Dahito'y laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Pasensya kan Maricel, imawag ngamin ti supplier kat nabayagan ti panagsarita mi. Ay nawaw, okay laang mare. Maawatak mat. Anya nga minan ti gagaram. No okay laang keng ka kat nayunak ko mati utang ko mare. Anya ti utangam aya, wag manan. Wen, jacket matan ti utangek. Nalamok ngamin ita kat iso ti birukan dagiti customer ko. Saan mo pa'y mat anabayadan ti wagwag nga imo na nga inutang mo, mare? Ay kwa, ikanak iti dua alawas apawayway mare. Agbayad aktuken ka no ada mapaglakwak. O sige, ngam saan ko maamabayag takasapulak mat ti kwarta. Wen, dua alawas laang. No adamat kit di mapaglakwak, agbayad ak adagos ken ka tapno di mo mat ko na. Mapanak pa'y man iti bodega ni Shona, tatang. Ay nawa, anya ta ramidam ijay. Awan makide, mapanak laag sirip iti bodega na. Kan kita akmatla ang ti presyo dagiti ukay alako na. Apay amapan ka pa'y lagi jay, kat amumot nga agpadpada sila ko yo. Ni tatang mo't, masapol ang maamuak ti presyo na. Iti kasta, may adjust ko ti presyo dagiti ukay alako. Anya, Una, tapno siya ti paggatangan dagiti customer na. saan anasaya at tikasta kapanunutam ka ti anak ko? Di kay madanagan, ta saan kumat nga ipadlaw, tatang. Ayun gayam, ada mangi deliver iti ukay inton madamdama. Awagan nak no adadan dito'y balay, tasyak ti mang receive. Nilusin samot din ang i-deliver iti ukay dito'y bodegam. Wan, Kathy, iso ti supplier ko. No kasta, may sagayam ti supplier ta? Talo ti supplier ko. Aya, Wan tano out of stock ti maysa, adda pa'y doa backup ko. manungay ti panangilaklakom iti kastoy akod ti wagwag. Secret? Saan ang mabalin nga ibagakkan ka? Amumit, agpada tilakot na. Saan kumat asorotan ti presyom, agdamdamag aklaang mat. Apay sikan, mano ti panangilaklakom itikas na abel, aya. Ay, kwa. O, makitam day ta. Uray sika, di mo maibaga kanyak no mano ti presyo tilakom. Ay, good morning, Marishuna. Ay nawaw, mayat ti isang mo ita, amare. Kasla naragsak ka. Ay, wala. Naibus nga min tilakok a jacket, Mare. O, di makabayad ka matan iti utang mo kanya. Ay, kasyempre at iti bayad ko, Mare. Ay na, agyaman naklaunay, mare. Isupay nga igatang ko manen iti ukay nga ilako. Ay, kawan tapno adamanan utangak. Saan matkit di adakis ti umutang? Nulakit di amom ti agbayad. No kasta, okay laang keng ka nga umutangak manan? Un amare, basta agbayad ka. Kas iti sigod, do alawas laang ti pawayway nga ited ko. Sige, Mare. Ikanak nga rod iti may sapay, Mare. Jay kumapuro a jacket, ta iso ti bestseller ko. Okay, sumurot ka kanya, tagpili ka iti kayat mo. Tapno awan to ti pagpabasulam, no anyaman ti kargana. Kumusta ngay bakay? Ti anya lakay. Binayadan ka din ni Maricel ti utang na keng ka? Wen lakay, binayadan na ti sigod nga utang na, ngem imutang manan. Apay ka di? Okay. Nakabayad mo't gaya man. Kunaklakid din saan pa? Apay ang nasaludsod mo lakay. Awan tanakitak anang restaurant da itinubyo na iti sentro. Dakkel siguro ti ganansya na iti jacket nga inutang na kanya. Pagkunamot bakit? Un ata na ibus kanumot adagos tila ko na.
Talaga na diskarte dahi ang babae. Naku nampay lakay. Nalaing amang ibirok sika. Iso na lang tapuro utang mo, no kasta nga at dagatangan na rin ka. Dayjay lang ang tinapatag kat bayadan na ti utang na. Ado tila akom awagwag Maricel. At di kurso na, Madam Kate. Kaya't ko la maamuan no asino ti supplier mo. Ay ko. Ni Marisyo na, ti supplier ko, Madam. No kasta. Suki na kagayam dayjay a babae. One, apay. Manungay ti panangilakla ko na iti may sabil a jacket. Ay ko, depende mo't Madam. Ada 8,000, kan ada mo't 10,000. Depende mo't laeng no anya ti code apelyam, tasan mo't nga agpapada ti presyo. Kan depende mo't laeng no anya nga style ti jacket. Daytoy ako. Mano ti kastoy. Ay ko, 10,000 dayta, Madam. Ay nawaw. Nangina mo gayam. Ha? No siya kat 9,000 laang ti panangilaklakok iti kastoy ako. Adayo analakla kagayam ti lakok. No kayat mo, di siya kon ti pagpasuplayam. Agpapautang ka kaday, Madam? Mabalin la tamot. 1 month to pay. Ay kamayat nga rod, ano kasta, Madam? Ay wala. Dakdakkel pa'y ti ganansiyam. O kayat mo ti agpasuplay kanyak. Mapan ka lang ijibalay sa pagsaritaan ta. Adala kong akot, Madam Kate. Adda 15,000 laang ti may sa abel. Nalaklakangam ti lako ni Shona. Dakdakkel ti maganan siyam no siyak ti pagpasuplayam kunak manen. Mabaling ti utang, Madam. Ay nawaw, di mat imbagak keng kaamabalen. 1 month to pay. Ay pautangan, nakman nga road iti may salaang, Madam. O sige, ipa-deliver kun to iti ayan mo. Okay, Madam. No mabalin, kat itangaal daw matlaang kuma. Ta isupay no ada may lakwak. Mabalin la tamot. Ipa-deliver ko iti kaanakak no sumangpet. Agpirma ka pa nga umuna iti listaak tapno ada ebidensya. Ay wan, Madam. Awan parikot iti dayta. Agpirmaak. Unay kan kate. Apay man ang tatang. Ni Maricel asuki ni Shona mo't dayjay. Ay nawaw. Suki na idi tatang. Saanan ita? Anya timbagbagam iti dayjay Maricel. Imbagak laeng met analaklak ati lakok. No siyak ti pagpasuplayan na. Dakdakkel to ti ganansya na. Agar aramid ka iti isyo. Ni tatang met. Kasta at talaga ti negosyo ako nada. Anyan tula ang iti panunutin ni Shona. Numaamuan na ti inaramid mo. Aga-agaw ka mo't iti suki. Awan ti inagaw ko tatang. Ni Maricel ti nagdesisyon nga agpasuplay kanyak. Ay sus, ta ikalintagang pa'y lang ti dakis nga aramid mo anak ko. Sa dino tinagnaam itay, Jimmy Lakay. Iti anda Maricel. Apay ka di. Nakitam ka din no adda in display na awagwag. Ado mo ti nakadisplay tayo limabasak bakit? Ay nawaw. Apay ka di. Doa bulan nun asaan nga imimay dito'y balay. Nangalaan na ngay nga ta iti ilakla ko na. Ada siguro mo tali sa bala supplier na. Nalabi takas na. Binayadan na ka dito utang na rin ka? Wala kay, binayadan na matkit di. Mas daawak lang tasaan matin nga umay dito'y ayanta. Tinapatag katawan utang na rin ka bakit? Nagsapol iti sa bali a pagpasuplayan na. Awanan ti maramidan tayo. Kasta talaga ti negosyo. Bakit? Atoy, agbayad akon, Madam Kate. Nailakom ti inutang mo akot kanyak. Wen, Madam. Nailako amin nun, iso nga umutangak manen. Ayun mano ti utangam. May saabil laang, Madam. Bill ti daster ngay, di mo kayat. Amangan numaornong ti utang ko, Madam. Di bali ata amo mati agbayad. O sige, saggay sa nga rod ti utangak, Madam. Agpirma ka manan iti listaak. Iti kasta kat makasigurado ak nga agbayad ka. Anya tinapatag nga ibagam kanyak, Lakay. Bakit? Amo ko no asino ti supplier ni Maricel asukim. Asino? Ni Kati akalugaran tayo mutlaang. Aya, Uwan, nakita ka nagturong ni Maricel iti anda Kati itay. ang anya nga rod ti maaramidak no ni Kati matan ti kayat na apagpasuplayan. Imbagak lang, atap na mo, bakit?
Saan ko mga iso ti pagsakitan tinakam mo? Di ba alilatan tadamot ti customer mo. Naksayan lang iti maysa. Wen lakay, pagyamanak lata. Ngamin, nagbalin asukik ni Maricel iti makatawan. Uray no inut-utang na dagiti lako. Saan ka di nga imimay ni Maricel dito'y balay, tatang? Awan mat anak ko. Apay ka de. Ay nawaw. Apay ngay akastamot ng tiar aramiden na. Apay aya. At dapay ti utang na adi na binayadan kanyak, tatang. I-text mo Di na nga rod replyan dagiti text ko kang kuana. Wano saan, mapankalaangan itayanda. Iti kasta, makapagsarita kayo iti personal. Narigat matlaang no text laang. Da kayo pa'y man nga rod ti makaam mo iti bodega, tatang. Ang mga no umay ag-pick up ni Gladys iti ilako na. No maira na nga umay, kat awan ka dito'y balay. Ibagak nga urayan nakalatan na. Nasaysaya at pa'y, tatang. Narigat no agkamali kayo. Anya ti aramidan nyo dito'y balay, Madam Kate. Imayak tag singirak. Ay, kuha, Madam. Tibayad ti utang mo ngay. Nalipatam samot nga da utang mo kanyak. Ay, awan mat nga rod pagbayad ko, Madam. Ay nawaw. Apay nga awan. Kas makita yumat. Saan naibos tila ko? Amok asaan asyak ti naggapuan dagita abel. Saan asyak ti luklukwam, nay. Kitaan nyo nga minti nakadisplay Manmanulaeng matinabati adaster kan coat. Ti dadduma in pautang ko. Urayak laeng ang makabayad da. Iti kasta, makabayad akmet iti utang ko kada kayo, Madam. Makabulan lang ti ited ko apawayway mo. Takasapulak mo ti kwarta. Masiksikuran launa yung tatang. Makatawo ng tinapalabas. Ngam aging gaita. Saan pa'y nakabayad da di Maricel? Makabulan lang titulagan mi idi. Basol mo Ay nawaw. Basol ko pa'y gayam ita. Saan ka di nga inagaw mo ni Maricel? Asukin ni na akong kompetensyaam. Diya mga minamo at iwod gayam dayjay. Kanya nga ita, si kamot laang tinagarami diti parikot mo. Tulungan na man kiding agsingir, tatang. Si kanto pa'y, di mo masingir ti utang na. Siyak pa'y kiday, alaklakayanan. Sayang dayjay no saan ko masingir, tatang. Dakkel pa'y mati utang na. Day ti ganabam. Aga-agaw kanto mat ngamen iti suki. Nauma ako nga agsingsingir kang ka, Maricel. Ay na, di mo matipigsa at amangagdag iti kaaruba. Ay katagbayad ka ngaminin Awan nga rod kwartak. No adda ko ma, di nagbayad akon. Di ka mat makawawat. Anay ko, nagpuskol mat ng tirupam. Apay ako mabil ka ngay. Day tati ganabam. Si kalangarudot ti nakautang. Ti ko nam kaday kat sa anak abumalas, Lintik lang ang walang ganti ako nada. Daytoy mati paraking ka. Aday ko. Sige. Ipatipok ko. Aya, lumaban ka pay? Anay? Kurang pay? Saan Ay, asyak ko. tikab kabilang ko na? Tatalaga lumaban na. In pabarangay mo't gayam kanun ni Kati ni Maricel. Ay nawaw, iti anya aga po matlakay. Tanaglaban da kanumot iti paraangan da Maricel iti naminsan ngal daw. Anya? Ti istorya dagiti kalugaran tayo. Katadda kanu utang ni Maricel adi na nabayadan. No daduma ket narigat mat ngamin ang masingir dayjay. Masapol nga agad jas da tao no iso ti kasangsango. Ay baglangan bakit tawan ti issue yu akas jay. Una, tauray ut-utangan na dagiti lako, kat mayat latta ti panakisaritak kan kwa na. Naimbagman, tanalagip mo timay. Adtoy, sangaribo. Ay nawaw. Sangaribo laang. Ano sam taday talang mati adda, Madam. Ay una yun, Maricel. Natawunanon dayjay nga utang mo. Kaanon to ang makabayad ka no sang sangaribo laang ti it-ited mo kanyak. Ay unay kan. Day talaang ngarud ti kabaelak kunak. Di ka pa agyaman tauray kaskasano kat malagip ko ti agbayad. Hay na, jak amon. Dakkel ti lugik iti reji ang Maricel, tatang. Anya nga ro ti maaramidam kat lumaban mo't nga rod. Kaanon to ang makasingirak no kasjay laeng.
Ano sa mo na? Anya nga rin ti maaramidan tayo nukas nila ang ti kabailan na nga itid iti binulan. Kunaklakit din o pagsaya atak, tasyak ti pinili na supplier na. Saan maggayam tatang? Sakit ti ulo laang ti impain na kanyak. Oho, pinilimot ngay bagbagam. Kat no inagaw mula ang ni Maricel kensyo na. No amukla ang tatang. No amukla ang atiwod kan tangsit day di a babae. Diyak kuman pinautangan. Naladawin dahil ta pa nagbabawim anak ko. Malas mo, tati suki nga inagaw mo kit utangera, kin tiwad magayam. Ay, nawaw! Aramidam ti maiparbang. Di mo perdian ti kaduam a negosyante. Tapno ti negosyom kat mabendisyonan. Kang runaan iti amin, mayadayo ka iti pakaysagmakam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.